muri aya masaha y'uno mugoroba. Turacyari tariki rero 9 z'ukwezi kwa 12 2025 nkuko twari twabibasezeranyije mu makuru yacu yatambutse tubagejeje mu masaha make ageze kuri 2. Twabagerezaga yuko mu masaha rwose ari imbere Uvira ishobora kuba yabatombe. Inkuru rero imaze kuba kimomo. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira ufashwe nta n'urusasu na rumwe ruwumvikanyemo. Uyu mujyi wa Uvira ufashwe nta maraso awumenekeyemo. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse n'abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Wazalendo ku ikubitiro bahise basohoka umujyi wa Uvira bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero hasigayemo mbarwa nabo bakomeje kugenda bakiza amaguru yabo ndetse bose bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tukumvishe amaudio ya bamwe bari mu mujyi wa Uvira bamaze kutwohereza batubwira yuko uyu mujyi wa Uvira ubu ngubu tuvugana ubu ngubu umaze kubatombe. Turagaruka tukubwira byinshi bikomeje kugenda bivugwa, yaba ari Kinshasa ibyo ikomeje kugenda itangaza, yaba ari AFC 23 ndetse na twirwaneho. Ubu ngubu noneho abaturage b'abanyamurenge barongeye bararuhutse magingo aya. Nyumvira aya majwi na audio amaze kutugeraho avuye hano mu mujyi wa Uvira. Habari gani? Nashinda bien. Babwana wanaingia Itwaye wanaingia Uvira sasa. Wanaingia Uvira kabisa. Hivi walishapita hapa kwangu. Wanakuwa Uvira na zingine magari ziko zinasomba zinapita kabisa. Sawa utalala bien, nilipenda nikufahamishe. Asante bado. Aho ngaho rero ni umuturage uri hano mu mujyi wa Uvira umaze kwigaragariza yuko ubu ngubu umujyi wa Uvira umaze kuba Tombe. Ntago ari abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwemeza yuko umujyi wa Uvira umaze kuba Tombe gusa, ubu ngubu bidasubirwaho n'abasirikare b'igihugu n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi bari kwemeza yuko umujyi wa Tombe umujyi wa Uvira umaze kuba Tombe. Nyumvira n'uyu muturage uyu nguyu n'uw'igihugu cy'u Burundi. Bene wacu umuntu wese ahantu ari afise agacupa n'agafungure akagotomere agasogongere agasogangere. Ubu tuvugana ni nguri tarakoze ikenge hasi sigihuha abibantera genda umuntu akuze. Uvira rafashwe ubu nyene yose birarangiye. Ndabarahiye mama yangu bare. Aho ngaho rero naho ni umuturage uwo mu gihugu cy'u Burundi uri hariya rwose ku mupaka wa Bujumbura. Uwo ngo rero nawe agize icyo atangaza mu ifatwa rya Uvira, dore ko benshi bakomeje kugenda bahungira muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari uwo gusa, dore ko n'abakongomani benshi nabo bakomeje kugenda bagaragaza yuko Uvira imaze kuva mu maboko y'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya FDNB. Unyumvira undi muturage nawe umaze kugira icyo adutangariza. Ventura nalala Uvira leo. Balikuwa na rezo ya kusema semaine prochaine ni salon special. Ni kweli Ventura nalala saa hii kabisa. Na wangependa maliza wasoda yote ya FARDC wenyewe wako wanakimbia, wangewamaliza na familia yao yote. Menaona mara waacha waivakiwe kwanza wote. Saa hii mangahivi kabisa Ventura na jinstali kabisa officiellement. Taona mitingi ya suwi kesho ya mkuu wa Wilingo ya hatari. FARDC ya kipolo hii. Sasa watu wanasema mpenda ke Kongo. Vrema. Nari mfite ikibazo cyo kutabyara ariko nyuma y'ubuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania. Nabashishikariza kuza namwe akabakuraho muganga. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye, kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore agenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 37 95 799. Famille banaingia deja Uvira, banafika Kurompeka Uvira saa hii banaingia deja.
ngayo nguko rero buriya umuntu yagerageje kuguha amakuru aba arimo ndani. Abangaba n'abaturage bari hano mu mujyi wa Uvira, abandi bari hakurya ku butaka bw'u Burundi. Mu makuru yacu yo mu kanya twagerageje kubabwira uburyo byifashe, aho igisirikare cya M23 cyatangiye gufata ibindi bice byari bikikije uyu mujyi wa Uvira, intare za Sarambwe ndetse zifatanyije n'amadubu, bakimara gutangira kumanuka berekeza Kavimvira, dore ko n'ibindi bice bigiye bitandukanye bari bamaze kubigota. Ahangaha rero igisirikare cya FARDC cyaje gushokwa n'ubwoba, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Wazalendo, tutibagiye n'igisirikare cya FDLR, batangira kuva urusorongo muri uyu mujyi wa Uvira bagerageza kureba yuko bakiza amagara yabo. Ibingibi rero uyu mujyi wa Uvira ushobora kuba ufashwe mu buryo butunguranye cyane, aho benshi bumvaga yuko uyu mujyi ushobora kuzabamo imirwano ikomeye cyane, hakabamo kurasana ndetse no guhangana bikomeye cyane. Ahangaha rero ingabo z'u Burundi zamaze kwirunda ku mupaka uzihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo kino gisirikare cya M23 kibe kitakomeza cyerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho nuko imbunda ziremereye zari zamaze gushingwa ku misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira, zose rero zikaba umujyi wasaga nkaho uri gukontororwa n'igisirikare cya M23. Hari indi message yari maze gutambuka muri aya masaha y'uno mugoroba. Iyo message nta kindi yavugaga, yasabaga abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi, tutibagiwe n'igisirikare cya FDL ndetse na Wazalendo, babasabaga rero kurambika intwaro kugira ngo bataza gushiduka bamaze barashwe n'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cya M23. Ibintu rero ngo byaje no korohera izi ntare za Sarambwe kuza gukontorora uyu mujyi cyangwa gufata uyu mujyi wa Uvira. Imirwano yo yabaye mu bice byinshi bigiye bitandukanye, igisirikare cya M23 kigarura ibice byinshi bigiye bitandukanye, ariko umujyi wa Uvira wo ufashwe mu buryo butunguranye. Umujyi wa Uvira ufashwe nta rufaya rw'amasasu rwumvikanye nk'uko benshi bari babyiteze. Amakuru yandi akomeje kugenda atugeraho nuko abaturage b'imurenge nibo baturage banezerewe cyane, bitewe rero n'ino nsinzi y'igisirikare cya M23 gifatanyije n'ingabo za Twirwaneho, dore ko ubu ngubu bari baramaze kuzengurukwa n'izi ngabo z'u Burundi. Gusa guhera ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kuzenguruka no kugota izi ngabo, aba basirikare ba Twirwaneho ndetse n'abaturage b'imurenge bose bamaze kuva muri bino bice batangira guhunga basubira mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi noneho bize kuba official, nta numwe musirikare numwe usigaye hano mu misozi miremure y'umurenge. Umusirikare wo ku ruhande rw'u Burundi cyangwa rwa FDNB bose rero bamaze kuva muri bino bice, ndetse n'ingabo za Wazalendo nazo zari zihasigaye. Abenshi rero bamaze gukiza amagara yabo, nabo bamaze guhunga berekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bamwe rero bari kwerekeza za Fizi, abandi bakaba bari gukomeza berekeza mu mujyi wa Bujumbura. Bakunzi ba Rwanda Online rero aya makuru ntago twari kuyararana tutayabagejejeho, nyemera dusubikire ahangaha. Turaza kongera kugaruka mu masaha y'igitondo tuje kubagezaho uko byifashe magingo aya, ese uyu mujyi igisirikare cya M23 kiri kuwukontorora gute. Ibi byose uraje ubisobanukirwe muri aya makuru yacu. Mugubwe neza rero kandi mukomeze mugire ijoro ryiza. Ciao ciao.